kokuhuba kwentokozo. Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu, nguye osenzileyo akuthina sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga nasemagcekeni akhe ngokudumisa. Mbongeni nibusise igama lakhe. Ngokuba muhle uJehova, umusa wakhe umi phakade, nokuthembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane. Ngicela ke siculeke u3 lapha na ke kwezaseweseli. Ngicela nje ibandla lisukume sicule u3 kulezi zaseweseli.
oyingcwele, Baba wethu othembekileyo, nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuba uNkulunkulu wethu uphakathi kwethu, uNkulunkulu wethu oyingcwele, njengokuyaleza uNkulunkulu wethu kwakhe ezwini lakho, uNkulunkulu wethu, kuba masihlangene ngezwi lakho uba phakathi kwethu, uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyabonga ke Baba ukuba usiphumelelise uNkulunkulu wethu oyingcwele nakulolu suku, uNkulunkulu wethu, ukuba sizohlanganyela ndawonye njengabazalwane, uNkulunkulu wethu oyingcwele, sidumise elakho igama, lona lodwa uNkulunkulu wethu elimisiwe ebantwini, lona lodwa uNkulunkulu wethu elimisiwe ezidalweni zonke, uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama lika Jesu, uNkulunkulu wethu oyingcwele. Baba, sesikhona ke uNkulunkulu wethu oyingcwele, Baba, inkonzo ezahlukahlukene nabazalwane, uNkulunkulu wethu oyingcwele, abazothi uNkulunkulu wethu beze ukuba bezosikhonza kuzo. Sikhulekela ke uNkulunkulu wethu oyingcwele inkazimulo yakho ukuba uNkulunkulu wethu ibafihle Baba egameni lika Jesu. Baba wethu oyingcwele, sethemba wena wedwa ke uNkulunkulu wethu kukho konke Baba okuzokwenzeka kule ndawo. Sinxusa uNkulunkulu wethu oyingcwele uholo lakho, uNkulunkulu wethu oyingcwele, Baba, ngegama lika Jesu, uNkulunkulu wethu oyingcwele. Baba, sehlulekisa ke uNkulunkulu wethu noma ngaba yikuphi uNkulunkulu wethu okungaphambana necebo lakho, uNkulunkulu wethu, kule nkonzo, uNkulunkulu wethu oyingcwele, Baba, ngegama lika Jesu, kuba uNkulunkulu wethu oyingcwele, konke uNkulunkulu wethu kwenzelwe ubukhulu begama lakho, kwenzelwe uNkulunkulu wethu kudumisa wena njengoNkulunkulu, wena odalile izulu nomhlaba, nakho konke uNkulunkulu wethu okukuwo kudalwe nguwe, uNkulunkulu wethu oyingcwele. Nathi uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyisandla, siwumphumela wezandla zakho, uNkulunkulu wethu oyingcwele. Siyabonga ke Baba wethu oyingcwele, konke ke uNkulunkulu wethu sikubhekisa kuwe kulesi sikhathi kwelihle nelibongekayo, igama lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, the power and the glory forever Cela sithathu number 81 kulezi zaseweseli, Nzulu yemfihlakalo. Nzulu yemfihlakalo, Nzulu yesimanga, Zulu
sithathe 1 Corinthians chapter 14 sifunde ke kusuka lapha na ku verse 26. Kunjani pho bazalwane uma nibuthana? Yilowo nalowo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi noma ukuhumusha, konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Uma ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili bangadluli kwabathathu, badedelane omunye ahumushe. Kepha uma kungekho umushayo, kathule ebandleni azikhulumelena yedwa nakuNkulunkulu. Abaprofeti-ke kukhuluma ababili noma babe bathathu, abanye bakuhlole. Kepha uma kwambula utho komunye ohlezi khona, kathule oqala, ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye, ukuze bafunde bonke, balulekwe bonke. Imimoya yabaprofeti ithobela abaprofeti, ngokuba uNkulunkulu kasiwe siyaluyalu, kepha ngokuthula, njengoba kunjalo emabandleni onke abangcwele. 39. Ngakho-ke bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi, kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Ngocela ke sithathe ke u-19 kulezi zasewesini. Ngobani kuYehova mhlaba wonke, khonzani Yehova ngomgcobo, nisebusweni bakhe ngendandu lukozofuyo yazini uYehova nguThixo, uye osidalileyo, ukuthanda wena ukuthanda wena sengiyakhumbula ungihluphekela Jesu, ungihluphekela angeze kwaphela kimi
Ungihluphekela Jesu. Ungihluphekela. Angeze kwaphela kimi. Ungeze kwaphela kimi. Ukuthanda wena. Ukuthanda wena. Ngiyakhumbula. Ungihluphekela Jesu. Jesus. Hallelujah. Jesus. Inhliziyo yethu iyabonga ekuseni. Ibonga ukuza kuwe. Moya oyingcwele. Inhliziyo yethu ibonga inkonzo oyenze eCalvary. Hallelujah. Izwi lakho lithi siyasuka kuwe siyaphi ngoba amazwi okuphila kuwe. Inhliziyo yethu iyabonga. Wena wadala ukuphila kwakho wasemhlabeni wathabatha isimo somuntu waba ngumuntu ebantwini. Izwi lakho lithi ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. Siyabonga Jesu Jesus. owasenzela khona. Siyawubonga umusa into engasifanelanga. Izwi lakho lithi siyikho esiyikho ngenxa yomusa wakho. Nomusa wakho angwenzise moya oyingcwele. Siyabonga moya weqiniso. Unguthembekile wena. Wathi awuyikushiya sisodwa uyoshiya nomoya oyingcwele esefikile kithi uyokusifundisa konke. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Sesikhona Nkosi. Kufanele udumo wena wedwa. Nezibongo zingezakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga uNkulunkulu uhambe nathi Jesu. Nakulempela sonto sakuzwa uphakathi kwethu. Sakuzwa uNkulunkulu sifundisa ngokuncamisayo. Ulufanele udumo Jesu. Wena usibonile uNkulunkulu wethu ongcwele. Wena ohlezi ezulwini lakho. Kepha amehlo akho ayabona indaweni zonke. Ayabuka abantwana bakho. Usibonile uNkulunkulu wethu ongcwele. Wasithumelela incekukazi yakho Nkosi ukuba uNkulunkulu izwi lakho uNkulunkulu lisiduduze. Siyabonga baba wethu ongcwele. Sibonga uthando olungaka wasenzela lona. Haleluya. Sasingafanele lutho. Kepha umusa wakho Nkosi. Nkosi wakuthatha ungelutho Nkosi othulini. Wayithinta ithande empabanga ezaleni. Wasihlalisa namakhosi. Sibizwa ngabantwana, sibizwa ngezindlalifa zombuso wezulu. Haleluya. Wasithengela izulu wena wedwa. Ekuseni sithi udumo lukufanele uNkulunkulu. Bani onjengawe Jesu, bani wayengasithanda Nkosi. Sasifana namanzi achithekile engenakubuthwa. Haleluya. Sibizwa ngezilwanyana izinto ezingelutho. Kepha wasenza abantu, wasenza uhlanga olukhethiweyo. Siyabonga uNkulunkulu ekuseni, sizokunika udumo nje baba.
sithi lukufanele uNkulunkulu wethu ongcwele akekho omunye Nkosi esizombonga namhlanje sizobonga wena wedwa Nkosi sihlanganele ukukubonga sizobonga nezwi lakho elizowa kulesi sikhathi lona alizobuyela emuva uNkulunkulu ongcwele lingawenzanga umsebenzi elithi izwi lakho lifana nemvula eyehla phezulu engabuyela emuva ingawunethisa umhlabathi nasekuseni sikhulekela izwi lakho linethise imphefumulo yethu uNkulunkulu wethu ongcwele thatha udumo egameni lika Jesu. Ocela ke singene sonke bangcwele ibandla lisukume sithatheke unumber 16 kulezi zaseweseli uma ngabe ke sesingenile ke emva socela ke ubaba umpofana ukuba ke asibongele. Siyakuvuma ukuba uYehova Umhlaba wonke uphethe wena uyise ongunaphakade zonke ingelo zizimemeza kuwe wanezulu nawo onke amandla kulo ikerubi neserafime zimana zimemeza kuwe uyigcwele Yehova Thixo wemikhosi izulu lisele kwanomhlaba ubukhulu obungcwalisa abakho umhlaba obungcwalisa wabapostile uyakuthumisa amakholwa namathe abaprofethi oyakuthumisa umphasodumileyo abafele wena uyakuthumisa iamenetwele kulolongilize Holy,
Siyabonga baba uthixo ekuseni. Thank you Jesus. Siyabonga undlela hlatshwa. Wasithengela Siyabonga lithemba lethu seni Nkosi manini inhliziyo. Baba Seni nqanele wena wedwa ngoba wena uphilile. endlini yomkhuleko Baba siyabonga. sesikhona Siyabonga maluso muhle. yokudumiselwa Maluso dela uphila ngenxa yesu. uNkulunkulu Siyabonga Xalo, siyabonga Baba Siphetho. ngegama Wena likaJesu ungikhona, ungikhona yethu wethu engcwele Siyabonga wena leli Xalo thuba. sempilo yethu. uNkulunkulu wethu Siyabonga wena osikhona uyisiphetho sempilo Baba yethu. ngegama Wena likaJesu uyindlela ukuba neqiniso uNkulunkulu lokuphila. wethu Baba siyabonga sikhwalifaye sena. uNkulunkulu wethu Sibonga engcwele isimanga ukuba somuntu sibizwe wasekhalifayo. ngabantwana bakho Wasithwalela ukuba amacala sikhwalifaye ethu. uNkulunkulu wethu Inhliziyo engcwele yethu igcwele Baba ukuba ukubabaza. uNkulunkulu wethu sikudumise Lokusalela igama. uNkulunkulu wethu Baba ngegama wethu wena likaJesu siyabonga. uNkulunkulu Thank wethu you, siyabonga Jesus. ukuthi Siyabonga senzele somane umusa esende. uNkulunkulu wethu Siyabonga engcwele sonini Baba nanini. siyabonga Baba ukuthi siyabonga. uNkulunkulu wethu Thank you, inkosi yethu Jesus. Jesu Siyabonga Baba wena. wethu engcwele Wasiphala yathi wemsodakelo uNkulunkulu Baba wethu engcwele Baba siyabonga ekuseni. yavuma uNkulunkulu Sini kanye wethu nezingelosi ukuba nekiphikithi. igqoke inyama uNkulunkulu amandla wonke. uNkulunkulu wethu Sibabaza uyavuma sichuza igama lakho. ukuba ithi Sithi wena uNkulunkulu wedwa wethu ungcwele. usesenyameni Wena wedwa uNkulunkulu ulungile. wethu ukuba Wena wedwa ihlatshwe uyakongeka. Wena uNkulunkulu wedwa wethu umehlo engcwele ungaqhubeka futhi yahlatshwa amandla. njengewundlu uNkulunkulu Father, we wethu give you engcwele all the glory. ayizange yawuvula umlomo We give you praise. We uNkulunkulu wethu worship you, engcwele Lord. kunalokho Lord, you are worthy uNkulunkulu to be wethu praised. yakhuluma Kanjalo isibusiso uNkulunkulu Lenzele wethu igama ngegama lakho. likaJesu Baba Thank wethu you, engcwele Jesus. siyabonga Baba uNkulunkulu siyabonga. wethu We engcwele give you all the ukuba glory. okunye uNkulunkulu wethu eyakukhulumayo hawu Baba sibonga uNkulunkulu wethu ukuthi yathi kufeziwe Baba wethu engcwele ngegama likaJesu Thank you, sibonga Jesus. uNkulunkulu wethu engcwele Hallelujah. ukuthi Baba senzelwa My God. umusa uNkulunkulu wethu sanselwa umsebenzi opheleleyo uNkulunkulu wethu engcwele ngegama likaJesu uNkulunkulu wethu sathi singanqobanga uNkulunkulu wethu sabizwa ngabanqobi we thank you Father we thank you Lord Baba ngegama likaJesu siyabonga ke sikunikeza udumo in Jesus Baba wethu olungileyo Baba wethu onamandla wonke wena odale izulu nomhlaba wena ohleze esihlalweni sakho esingamazulu wena uNkulunkulu wendumiso nanti ibandla lakho ke Nkosi seliphakamisele kuwe indumiso yalo wena njengoNkulunkulu ophulayo wasukuma ehlalweni sakho sobukhosi uNkulunkulu othembekileyo uNkulunkulu ophilayo siyabonga Nkosi ukukhonza wena hlezi njalo Nkosi yami kuyinzuzo kithi ngoba uNkulunkulu othembekileyo siyakubonga Nkosi ukukhonza wena osazi in and out wazi ngisho izinwele zethu emakhanda wena wazi uqina nobuthaka bethu Baba wethu ongcwele
uNkulunkulu wethu osibonelelayo nasekuseni nje Nkosi seyibandla lakho lisimi ngeenyawo usizwile uNkulunkulu wethu onomusa siyabonga ukuthi usuyamukele Nkosi yamakhosi indumiso ngoba uyayifuna Nkosi yamakhosi uphila ngayo iyakunyakazisa esihlalweni sakho sobukhosi uyabongeka ke Nkosi muhle ngoba wena uyabonelela baba wethu ongcwele siyabonga ekseni nje akekho omunye uNkulunkulu besingamdumisa ngaphandle kwakho siyakunikeza nasekuseni ke Nkosi inkazimulo yonke siyakunikeza nobukhosi bonke baba wethu ufanele wena wedwa and you alone akekho omunye siyamkhonza simnikeze udumo ngaphandle kwakho ufanele wena na yonke inhlonipho ingeyakho baba wethu engcwele siyabonga ukuhlonishwa nguwe sibonga ukuhlonishwa ngamazulu sibonga ukuhlonishwa Nkosi yami ubungcwele baba wethu olungileyo nasekuseni nje udumo sinikeza wena in the mighty name of our Lord Jesus Christ now and forever amen. He lifted me up from the deep mighty clay, and he planted my feet on the King's highway, and that is the reason I sing and I shout, oh Jesus came down and he lifted me up. He lifted me up from the deep mighty clay, and he planted my feet on the King's highway, and that is the reason I sing and I shout, oh Jesus came down and he lifted me up. He lifted up from the deep mighty clay, and he planted my feet on the King's highway. Oh, and that's I sing oh Jesus lesikhathi samanje socela ikwaya ithathe indawo. wehlukile awulinganiswa sithi
Qalapha emhlabeni ukuyikhonza inkosi xa sifika khona le sidibane nabezulu simbonge ngenhloko monga amazwi ngashiyo uzuko kuThixo enyangwe siqala phithina masifika khona lena sidibane simbonge ngamazwi uzuko siqala phithina masifika khona lena sibonge ngamazwi ngashiyo sithuzuko siqala phithina ukuyikho masifika khona lena sidibane simbonge
sitshena sitshena kungachazi likaJesu sitshena bo sitshena ikhazi lekhona sitshena bo sitshena ikhazi likaJesu sithuzuko alaphithina ukuyikhona asifika khona lena sidibane sibone oh ngamazwa uzuko siqala phithina ukuyikhona asifika khona lena sidibane sibone oh ngamazwa uzuko shosho hallelujah hallelujah oh hallelujah oh hallelujah sithuzuko asamba hallelujah hallelujah oh hallelujah oh hallelujah sithuzuko thina sitshena sitshena kungakhazi likaJesu sitshena bo sitshena kungakhazi lekhona sitshena bo sitshena ikhazi likaJesu uzuko thina sitshena sitshena kungakhazi likaJesu sitshena bo sitshena ikhazi lekhona sitshena bo sitshena ikhazi sithuzuko monke abantu banethandzana hayi asale yadala nathumisa bona onke nethuzuko sithi bonke abantu abayikhonzi banethandzana awusele yadala nathumisa bona onke nethuzuko uthixo Sizothatha ungiyakholwa sicela inceke enkosi ezosikhonza namhlanje. We who does not need any introduction ngoba umfundisi okhona la kwi district futhi ke wenobhala jikelele we region yethu ku RCC. We are so blessed ukuthi ke ukhona phakathi kwethu futhi umfundisi wale district uyena ozosikhonza namhlanje ngezwi lenkosi. We'll take to our feet. Sicela ndiyakholwa inceke enkosi seza ngaphambili. Amen. Ngiyakholwa uThixo uyisanamandla onke umdali wezulu nomhlaba nakuYesu Kristu nyana wakhe Inkosi yethu owakhala ngomoya oyingcwele wazalwa yintombi uMaria wefa unzima phansi kopoti Pilatu wabethelwe eqhafezeni wafa waqhathwa wehlela eHadesi wothi ngomhla wesithathu wabuye wavuka ekufeni wenyuka waya
Praise the Lord. Siyabingelela ke incebo senkosi obaba omama abasha bonke Sunday school egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osigcinile nathi saba ingxenye yalomhlangano wanamhlanje. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ngibongiseni. Kanti aningibongisi ngami. Hallelujah. Nakhona lokho nje enhlizweni yami ukuthi bekuyena izolo uye namhla naphakade kuyoba uye. Lokho esikholelwa kukho. Amen. Ngivumele baba uTembe namhlanje ngethule ilecture kube ilecture si summarize lokho okwayizolo ukhulumile kakhulu mama siyabonga kakhulu umama uNtuli uSibali wayigana uSibali kazwana kakhulu noSibali wayefika ekhaya sesixoxa njalo ngaye ihlaya lakhe ukuthi wayebiza mayise edla athi iphi aromate hayi bhuti athi umngame hayi bhuti sikufakile usawuti athi uSibali cha iaromate ayifakele usawuti ifakele ubumnandi ine taste yayo nje asifakele ukuthi usawuti kanjani saba nesikhathi esihle kakhulu walihlukanisa izwi kaNkulunkulu uyabona lento ebhalwe lapha uTimothy encwadini 2 Timothy 2:15 uthi rightly divide the word. No, he was dividing the word. Amen. So uhamba kwakhe kwaba udumo lwengosi kodwa siyabonga kakhulu izinto oyikhulumile ningihlupha nje mase nizothi inkonzo ka6 ivulelekile kanti thina sasazi ukuthi la kucancathwa khona ila sicetshwa khona manje senivele into ivulelekile ngithe ngithi inhla ekuseni ngabona hayi ayingangami ngaphuma ngahamba ashiya phansi uthi andlala ngami kanti senifuna ukuthi ngithole izagile engaqondene nami ayiphumela ihlalela emotweni injalo yayinjalo yabo lokho obukhuluma yikho kanye bese kuthi ekseni bese uqinisa amabhawudi wabophisisa ke lapho ungasanceni ngoba lezi ingane lezi zifuna ukutshelwa eyiganayo lezi ezithi zona I choose myself zisho njalo phela lezi ukuthi nje I choose myself I prioritize myself basho njalo so bafuna ukutshelwa ukuthi kuyini ukushada kuyini ukugana ngoba kunomehluko bese kuguduza ke ayibuyele lapho no bese phela ke masenteni buyela lapho kweyika 6 ngibonga nje ngibambini iconvention sekuthiwa nje mamzimba semvele hayi ivulelekile umthandazo hayi asiwudingi thina cha nathi sinowethu la uqiniswa khona lapha emadodeni amadoda sikhuluma nawe ngo6 ekseni nathi singafuni umuntu msanike ukuthi lokhu nisimema asifuni asithandi ngiyanitshela ke mina la kithi ningaphinde nje lokhu nisibiza ngo6 asidingi asithandi kusa amen haleluya ubekile sebebekile sebeshumayele bashumayela nase bephinde intshumayelo ngeke ngisashumayela shumayelile uMama Mtembe hayi ngamuzwe nje wenzise kaMama Mthembu uNokuthula othi ese recap akuvele ngathi kushumayela yena so ke naye ngibona impela sengena emandleni so ushumayelile ke
mina sekukuthi ngisammarize nje ngiqondanise sibukisane haleluya ama challenges ubekhuluma umama ngezinto ezihlangabezana nomama mhlambe nabazali angisho njalo izinto esihlangabezana nazo endleleni ukuthi how do we manage them haleluya senza kanjani ukuze sithi ukwedlula kuzo amen enguthandile okunye ama personal experiences akhe kade wabeka lapha phakathi kwethu ukhuluma kuvukeke bazalwane izwi engizolifunda izwi elikhuluma ngestorm haleluya izenzo 27 sizokhetha amavesi sikhuluma ngestorm ama storms sizobhekana nawo ama storms bazalwane haleluya ukuthi sisindisiwe akusho ukuthi asizubhekana nama storms kodwa into ebalekile ukuthi how do we overcome the storms haleluya izenzo 27 ngifundela uverse 4 ngibambe nje uverse 4 sifunde uverse 10 sifunde u22 bese sifunda u34 ngivumile bengiphethe induku ngithi mhlambe uzongizwela ubaba uTembe ukuthi ngingashumayeli le nduku yenza ukuthi bonakale bazalwane singakangena ezwini fanele ngimbonge uNkulunkulu mina niyangazi ngibuya ku wheelchair bengihleli ku wheelchair abanye bamangala bengihlala lapha ne wheelchair yami kodwa ngiyibuke ngiyenyanya ngingayifuni inqondo yami engitshela ukuthi I'm not a person of a wheelchair inqondo yami nje yangitshela lokho ukuthi umthetho wami angiyena umuntu wala I'm not wheelchair bound ezinye zama storms kanjengoba ngithi ngicela ukubenza ukubeka ilecture ama storms esihamba sibhekena nawo endleleni ezinye izinto eziqhamuka offside ungazi ukuthi kwenzeka kanjani kodwa uNkulunkulu ngoba angifundela ke ngifundela lapho uverse 4 ufunda uverse 10 22 and 34 Acts chapter 27 yes ngicela uunderline lokuthi imimoya wawuphambene nathi uverse 4 underline that uverse 10 wathi kubo madoda ngiyabona ukuthi lolu hambo luza kuba nengozi nokuchithakala okukhulu kungabi ngokwempahla nokomkhumbi kuphela kepha kokuphila kwethu uverse 22 that's a warning yes 22 kepha manje sengiluleka ukuba nime isibindi ngokuba akuyukufa umuntu kini umkhumbi kuphela words of encouragement 34 uverse 34 ngalokho ngiyanincenga ukuba nidle ngokuba lokhu kungokusinda kwenu akuyukulahleka unwele lwekhanda nakoyedwa phakathi kwenu words of encouragement oh I love you oh I love you oh I love you I love you my redeemer
izwi lakho ulithe liyahlukanisa ithambo nomkantsha izwi lakho lisusa ubuwula engqondweni zethu lethu ukuhlakanipha okuvela kuwe siyathandaza ke Nkosi sisize ngalo manje ngegama lenkosi uJesu amen. Oh, I love him. I love him. I love him. My Redeemer. I love him. Kuzofika ama-storms asuke ezodefine ubuthina nesithembele kukho. Amen. Kufika kwawo ama-storms ukufika kwezivunguvungu empilweni yakho kuzokuthesta, kuzochaza ubuwena, kuzochaza ubunjalo bakho. Angiqale lapha ke mhlawumbe uma ngithi ngifuna ukulecture ngiqale la ekuthenini uma uzobhekana nama-storms into ezoqale ekulekelele ukuthi overcome the storms ilento ingqondo attitude. La mawufunda Numbers 13 niyakhumbula uMose wakhipha amadoda awu12 uthi awahamba yospaya izwe. Amabuya awu10 abuya babuya bayu12 babuya sebehlukene phakathi sekukhona abawu2 kukhona abawu10 ngapha abawu10 babuya ingqondo yabo ihlukumezekile limele ngoba bathi bebuya impi akazi bayile akushiwo ukuthi abayolwa impi kuthiwe nje abahambe bayobuka izwe lasekhe kuthi linjani abahambe bayohlola izwe. Uma bebuya bona babuya bazothi hayi thina sizinto thoviyana thina ngeke lamadoda imgqumasholo ireport ya uyabona ukuthi babuya sebelimele mentally ingqondo sebelwe impi behlulwa bengakaze bayiqala. Ithu uCaleb noJoshua ngiyayithanda iattitude yabo. They had a positive attitude. Bathi bona balalele le report negative. Wathi khona ama-virgin athi shut up bathulisa lamagwala. Uma usuthi uthumela abantu uthumela inganekwane. Inganekwane ezobuya izosabisa abantu. Zobafaka amazima khona. Uzathi mayibhala umbhali khona umbhali wenye ivirgin ebhala uthi le10 they suffered a grasshopper complex. Baba bathi bona ngazi bayidegrader bayibiza ngentotho bathi thina izintethe thina kulawo ma-giants. Angithi bafice amadoda amakhulu ama-descendants isizwe sama-Inaki ama-descendants ale yendoda yayilwa noDavid uGoliath bazalana nabo so bayakhula ngokwethambo neminwe baneminwe u6 nenyawo zineminwe u6 bayakhula bafike babuka bona abasabuki izinto ezi laba bafike bathi hayi thina sibonizwe lihle sibonizwe lihle linamagrebhisi linoju linenyosi kusho laba bawu2 bathi futhi thina laba bantu beyama giants benjalo
we will tackle them and we will conquer them. Kushitu mina ngikhuluma ngeattitude elungisiwe. Ngoba into ukuthi sifika empini ama storms asifica vele sesiweak. Sesilinyazwe inqondo. Lana uPaul kwenzekile wayesiboshwa la. Ufakwa emkhunjini uya eRome umkhumbi via Italy. Bazohamba la emkhunjini masifica lapha umbhali umkhumbi uhamba lapho verse 4 uthi umoya wawuphikisana nomkhumbi wawumelene nomkhumbi kukhona ezinye izinto njengoba sikholwa nje kodwa ezimelene nathi kodwa into ababa nenhlanhla yayo labantu ababekulomkhundi kwakukhona umuntu one courage esiboshwa nje he was a prisoner kwakufudukisa iziboshwa ziswe Rome uthi lapha masifunda ku verse 22 uthi uyaba assurisha uPaul ephakathi emkhonjini uyama uthi hayi khululekani akuzukufa ngisho yedwa phakathi kulomkhumbi ungazathi uthi la kukhona mina noNkulunkulu wami awukho umphefumulo ozophuma. Hallelujah. Akusho ukuthi akawabona ama storms uyawabona. Uyabatshela lapha ku verse 10 ukuthi niyabona isimo esizohlangabezana naso somkhumbi ilesi zokuthi uyaba prepare uyabona nje uMama Mtulu ukhuluma ezinye izinto nami engingakwazi njoba kade esho ubaba uTembe ezinto okunzima nokuthi sizikhulume singabazalwane kunzima ukuthi sikhulume ngazo futhi more special mayithinta wena direct kanti uma usuza uthi hawu kanti unale nkinga enginayo nami hayi sonke sikulomkhumbi umoya ophambana nawo kodwa into efunekayo kufuneka umuntu ozoma abe bold athi no kulekani kulomkhumbi esikuwo akuzukufa ngisho yedwa usho njalo uPaul wathi hayi ngisho yedwa zofa uzathi lapha ku verse 34 uthi ngisho unwele lodwa oluzothinteka what an assurance ngoba niyakhumbula nalapha na ku Mark 4 uma ekhuluma uJesu ethi asiweleleni ngaphesheya kwasuka lesasubishi esasukayo bathi hawu kodwa Nkosi ulele kanjani kodwa kunje uyabuzwa hawu kodwa bakithi lokwesaba okwana kodwa into ngenxa yokuthi kwaye phakathi asuma athi be still leso sivunguvungu leso storm obhekene naso be still bazalwane itomu ihlukene akuzona zodwa lezi ebeyibaleka lapha yiningi ube nengane ibe nayo yonke into everything ingasweli lutho kodwa nje ithola ukuthi he or she cannot render any help kubaza istorm leso ukuthi ube nomuntu omthandazele
wamthandazela waphumelela wagraduate wathola umsebenzi wasebenza wa right kodwa kube sengathi akekho ungene einkingeni kube sengathi babike omama uthi hawo Nkosi yami ake ningithandazise usibanibani udukile akabuye ekhaya kodwa siyezwa ukuthi usebenza umsebenzi ophezulu kodwa thina lapha ekhaya istorm lesobhekene naso kudinga ukuthi ukubheka lapha phakathi ngaphambi kokuthi ukhale bese uyabona ukuthi hayi there is a Paul inside kuthi lesikhathi usaqalaza ebese yema uPaul athi khulekani calm down akukho umuntu ozofa uzathi kwesinye athi umkhumbi wodwa ozofa kodwa umkhumbi wahamba umkhumbi bazalwane njoba umoya ulokhu uphikisana na lithi iBhayibheli for 14 days uhamba umkhumbi uphambene nomoya base bazila ukudla phakathi emkhunjini bangadla uzathi laphana kubani verse 34 athi hayi verse 22 hayi khiphani imphako yenu nidle khulekani relaxani njengoba ngitshelile akho umuntu lapha ozolimala lapha phakathi kwenu istorm asikho ngaphezulu komnikazi westorm kaze kwenzeke whatever storm that you might face asikho ngaphezulu komnikazi westorm umnikazi westorm uNkulunkulu wethu qobo lakhe haleluya uthi uPaul sekwenzekile konke kodwa uhambo luyaqhubeka asilawulwa yilonda nezinto ezisivelelayo endleleni haleluya kodwa sihamba ngesikuyalelwe uNkulunkulu asizukuvinjwa izinto ezisivelela endleleni size siye kukholwa kodwa into esigayidayo and we have to make sure ukuthi we don't lose God on our side ngoba masa simemeza uPaul hey bazalwane bami uthi Solomon ayibhala lencwadi yomshumayeli uthi ubani chapter 4 verse 10 uthini chapter 10 verse 4 uma umbusi ekuvukela kodwa wena wenze njani kukhona ama virgin ayangichaza ke lapha ayangichaza ama virgin mayisechaza lelo verse khona lele kuthiwa iTPT elithi quitting is not an option kube khona good news ethi noma ngabe uyakuvukela umbusi but don't hand in the resignation unganikezeli don't hand in the resignation kukhona imessage izothi don't quit kube khona ezothi don't leave your post ushuthi umthetho wakho njengoba lapha nje ukuyipost ethize we are an assistant director uma ushiya le post izosala vacant don't leave your post ngenxa yezinto ezivelela endleleni akushiwonga ukuthi asizuvelela kodwa into ebalekile kube khona umuntu ozokhalima istorm phakathi hayi ngeke kulunge masingasavelela njoba sivele ngathi sivele Stefa sivelelwe kuba njani ungasavelelwa yilutho
sitefa sivelelwa izinto umangalo uzumangalo uthi hawu lo muntu samthandazisa kangaka kwawuyena otefayo akekho enkonzweni ngomsombuluko akekho ngolosini uyothi mhla efika nje ayi esetshekisa ikhanda afika athi hawu bomama ake sibophe isifuciya mhla efika nje yena uthi akuboshwe isifuciya akusi akhamke nayiprofeto uthi uNkulunkulu akesizile kade edla ifuqa ukudla sizilile thi sithandaza umangalo ukuthi kanti unjani lo muntu what kind of a person she is or he is lo muntu wakhamka ngenxa yamastorms kanti amastorms kufanele asifice siphakathi emkhunjini sihamba ngoba ulithi iBhayibheli umkhumbi wawusendleleni uhamba sase sifika umoya owawumelene nabo wena ulandwa istorm wena sikulethe lapho busuzofosa thina uzofosa thina ukuthi asibambe isifoci sutshekisa ikhanda azisifice singaphakathi lezo bazalwane ama-storms awasifice siphakathi emkhunjini uthi uhamba ukuze thina la emkhunjini sizoba uCaleb noHure uthi makubonakala noma ethi uyakhuluma umuntu kaNkuluNkulu Paul ethi kodwa eza ukuthi amandla khona manje uyothandaza kuyasinda konke kuyasinda usindwa imithwalo yabo nalo uzobeka umthwalo wakhe ngaphezulu akekho obambile kuthiwa angithi uHure bazalwa noba noCaleb noAaron babethi mabeyekela uMoses babona kuthi mabethi uma uMoses izandla zakhe seyikhathele babona ukuthi iyehlula impi kaNkuluNkulu base beyivolunteer bethi hayi thina sizoba ngapha abanye bebe ngapha kothi makubona ukuthi indoda kaNkuluNkulu siyakhathala bese siyayibamba siyayiphakamisa ukuze impi kaNkuluNkulu inqobe njalo kanjalo nalapha wayehamba nabantu abangenalo ithemba they lost hope kangangokuthi wathi umkhumbi uhamba bathi asisazi manje lithi iBhayibheli wayekade batshelile lapha kuverse 10 ukuthi nizolahlekelwa yiyo yonke into lithi iBhayibheli induna yekhulu ayimlalelanga uPaul instead yakholwa umshayeli womkhumbi nomnikazi wawo wabatshela ukuthi sizolahlekelwa yiyo yonke into nangempela kuthe kuhamba bathi manje asisazi lesi siphepho asipheli lo moya upheli babe khipha impahla beyiphosa phandle bayiphonsa olwandle zaphela waluzi umkhumbi kodwa still istorm sangaphela ngoba siqedwa ukuthi ukhipha imithwalo siqedwa ukuthi kukhona omile wathi khululekani haleluya khululekani akuzi kufa umuntu haleluya siyathestwa njengoba silana siyathestwa usho njalo uJob 23:10 esengivivinyi esengivivinyi ngiyophuma ngale sengiyigolide haleluya sengathi ngaba omunye wabo uthi hawu Nkosi yami sengubonile ngivivinyekile into manje ngifuna ukubona okunye mhlambe ngeke ngikwazi kodwa sengivivike ngiphume ngalena sengi like gold lize lithi pure gold haleluya ama storms azofika nezo bazalwane bami azofika ama storms
ama-test of times. uNkulunkulu wethu baningi abathestwayo bazalwane, sambona uNkulunkulu emerge, sambona uNkulunkulu Daniel kwalanjiswa amabhubesi bafakwe, sababona uNkulunkulu evelela, sambona uNkulunkulu eexcela. Ukuthi uyabona lento yokuthi ufuna ucompromise angeke kukusize ngalutho. Labathanda labafana bathi ngeke bacompromise ngoNkulunkulu wabo, noma ngafika enhloboni yestorm ngeke bacompromise, bafakwa esithandweni somlilo. Ngiyabathanda uma sebethi hayi inkosi akhona okwethu ukuphawula ngalolu daba. Ezizinto ayidingi argument yakho ukuze udlule kuwo kahle lama storms. Akudingi ukuthi ume uagwishe uprove ipoint. Hayi inkosi akhona okwethu. uDaniel, inkosi uDariyo uma isibuza yenze against his will ukuthi afake emphandweni ngonyama, yabuza ukuthi hawu Daniel, uNkulunkulu wakho kodwa wenze njani ukusindisa kwakuyistorm ayibhekene naso, ngenxa yokuthi uthe bethandaza isithombe yena wavula iwindi wabheka eJerusalem la ithandaza khona uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu wakho uthi uDaniel mana njalo Nkosi. Inkosi lithi iBhayibheli kwaphenduka enhlizweni yakhe washintsha umthetho ngaleso sikhathi ukuthi bonke abantu abakhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu kaDaniel. Sengathi ke lama storms obhekene nawo ungalahleli, unganikezeli. Bheka ukhona uPaul, uMpaul uzosukuma asho akumisa isibindi ukuthi lithi iBhayibheli bangcwele mawusifika ngasegcinene mawufunda le chapter oyifunda for interest sake. Mawufika ngasegcinene lithi iBhayibheli umkhumbi waphahlazeka emadwaleni ngesikhathi sebefika kwi-offshore usuma la sefana kuma sekuugebhezi sesiphelile isikebhe kodwa akwafa ngisho yedwa. Indlela esasife ngayo isikebhe sasingeke umkhumbi wawungeke usarepayeka kodwa phakathi ngoba elak is not a man, he still should lie. He's not a man that he should lie. Ungutiko wenyaniso noma istorm sithi be strong and be courageous. Ukhona umuntu okwazi ukuthulisa isithuko, asithulise isivumo sithule sithi yeah kube sengathi asikaze sibe khona. Praise God. Amen. He's not a man, He's not a man that he should lie. that he should lie. Yes, He's not a man that he should lie. He's not a man He's not a man that he should lie. that he should My God is not a man that he should lie. Sesehla kule ntaba sivala le kota yomama sivala at a very high note
Hallelujah. Ama storms ayohlala khona. But ukhona umnikazi wama storms. Owakhamba down. Umuntu ukuthi uhlala nama storms ewabhekile angabheki uPaul. Namhlanje sithi uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uki attitude. Siyalethemba inlelizwi ukuthi uJesu okhona phakathi kwethu uyathulisa ama storms. Nestorm obhekane naso. Glory to Jesus. Hallelujah. Manje right now he's saying be still. Okwethu ukupraise sibonge. Inkosi siyabonga. Hallelujah. Siyabonga ukuthi ukhona. Ama storms ekhona uthi nawukhona. Ubukhona bakho benza ukuthi singesabi. Glory to Jesus. But ngifuna ukuthi singathandazi ngisho futhi ukuthi istorm sikhona. Asinamandla on condition ukhona uJesu empilweni yakho. Hayi musu ukuhlala nama storms ungamemanga umnikazi ocontrol ama storms. It was no mistake ukuthi ukhona namhlanje. God in his divine wisdom wazile ukuthi vele unama storms obhekane nawo. Akekho umuntu ongakuthulisela lama storms. Inyanga zakho ngeke ziwathulisa lama storms. Abaprofiti ngeke bathulise lama storms. Kodwa uJesu. Hallelujah. Uma umthatha namhlanje umfake enhlizweni. Unamandla ukuthi ekhona ama storms athulisa ama storms. Asiwala amehlo sithandaza. Ngiyathandaza manje. Ngifuna ukuthandaza nawe mhlobo wami. uNkulunkulu ukulethe namhlanje ngoba ubonile khona istorm onaso ongeke wasiqeda wedwa nangamandla akho udinga uJesu abe phakathi wakho akulwele kuma storms. Lendlela esikuyo ngeke uyihambe wedwa mntaka baba. Phakamisa isandla sakho ngithandaze nawe. uNkulunkulu uzobona ama storms obhekane nawo bese yena kulwela engaphakathi wakho. Khona osho njalo phambi isandla sakhe sithandaze naye ekseni nje. Raise your hand. Ungabheka omunye umuntu ungesabi because lento ibhekane nawe ama storms akho akekho omnye ozowathola ngaphandle kwakho. Lawa wakho awakho. Futhi umuntu ozokusiza kuwo uJesu. Indodana yophezulu konke ongaqamba amanga. Akayena umuntu ongakhuluma phinda jike. Phambi isandla sakho ngithandaze kanye nawe. My God. Unguthixo wenyaniso Wenyaniso Unguthixo wenyaniso izandla zabo basukume sibathandazele. Oh, hallelujah. Jesus. Sukuma ungasabi. Angikholwa ukuthi uhleli nje phansi ngoba zingekho
singekho ivunguvungu angekho ama-storms obhekane nawo ngiyazi ukuthi usathane ongafuni udlule kulama-storms okuwona mina ngisho uma ungazange umthathe ujesu wamfaka ekhunjini wakhe athathe indawo yokulwela kulama-storms obhekane nawo akhona ama-storms uNkulunkulu akekhulume kanje engekho ama-storms ungasukuma uze phambili wena osukumele zaphambili sikuthandazele zaphambili Thixo lime ngezinyawo ngoba ezulwini izulu nesidalwa zezulu zonke zimile zibona lo muntu ofaka uJesu enhlizweni yakhe ozomlwela kuma storms abhekane nawo ngakho sinathi siyahlanganyela nezidalwa zezulu sibonga amandla kaNkulunkulu amandla kaJesu onamandla ukulwela abantu ezivunguvungweni abahlangabezana nabo besasisamile inceke inkosi ezomthandazela kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi any storm Oh, hallelujah. that you are going through kuso ngegama likaJesu akayena umuntu ongaqamba amanga ngacula imfundiso yomthandazela Amen likaJesu. hallelujah that he should love. Phila phezulu. Baba ngcwele ngene enhlizweni yakho. Baba ngcwele siyahlekisa yonke imoya elwa nokuphila kwakhe. Ayinasabelo phezulu kwempilo yakho. Wena uNkulunkulu wethembise. Father God, we thank you. Bless Jesus. That he should love. Lord, amen. He's not a man. That he should love. He's not a man. That he should love. Asithandaze sonke bazalwane sibonga hallelujah. ukuthi linqotshiwe ngoba Mighty sinomnikazi Jesus. westorm asithandaze sonke baba wethu onamandla onke siyabonga Gama izwi likaJesu. lakho Gama ekseni elinamandla. ukhulume kahle Nkosi Siyabonga. wakhuluma kahle kukhona ama-storms my esibhekane nawo namhlanje ngegama likaJesu Kristu umNazaretha olungileyo siyabonga ukuthi ama-storms amakhulu kunawe kunegama likaJesu sihamba nendoda enamandla sihamba nengadlangadla efohla njengamanzi amaningi siyabonga haleluya Mighty Jesus. haleluya siyabonga 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 we thank you Lord siyabonga ukuprovide ngendoda ugama lawo lenkuJesu ekhuza yonke into esehlelayo ekhuza ama-storms esibhekana nawo esinikeza assurance esinikeza icomfort esiduduzayo lapha amandla ephelile kodwa yona ithi forward ever and backward never siyabonga le ndoda osiphe yona ogama linguJesu siyabonga ama-storms awanamandla phezu kwale ndoda esihamba nayo enguJesu
Siyabonga Nkosi, busisa inceku yakho okhulume ngayo nosiqunga ngayo isibindi. Siphuma kule ndawo chest out. Sinesibindi sokwazi ukuthi noma sehlelwa yini. Hallelujah. Ukhona. Waba khona esithandweni somlilo oba indoda yesine. Ukhona nakuma storms ethu noma ngaba luhlobo luni ngenxa yokuthi sihamba nawe. Oh siyabonga busisa umkhozi wakho busisa ibandla lonke uNkulunkulu wethu sazoqala iviki siliqala ngesibindi sokwazi ukuthi noma ngabe yini esehlela endleleni sihamba nendoda enamandla phezulu kwesivunguvungu. Sesiyaphuma ke Nkosi busisa ifa lakho lisaphuma. We speak blessings over each and everyone that attended this service this morning. Baba besingekho ku social gathering besisebukhoneni bakho kwi presence yakho akekho wafika kuwe wabuyela imvela mbatha. Ugcobo lwakho malube semabunzini ethu ngabanye singene emakhaya ethu nenkazimulo yakho njengomose owehle entabeni ekhazimula. Enze njalo kubantwana bakho singene emakhaya sinenkazimulo evela kuwe. Lesithi umusa wenkosi ethu Jesu Kristu, uthando lika Baba uNkulunkulu nobudlelwano kaMoya Engcwele aphumule enhlizweni zethu sonke azabe uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Musa manibusise. Amen.